Abena Opokua Ahweneɛ atenase. Ene ono na ye celebrating no. Enti ene ye Abena ni day. Nyano ho. Abena no ani day no ndu so no. Bebia ha. Ena kwa ni day. Ene de on radio, on TV, online, on social media. Yaki bebia. Join him on Facebook. Ajinedja. Wapa na ni achire, and I'm so Abena interview. I know no nya kukudro ya me interview with you. And there you are, Peniel Nyamiye Ahin. You are 13 years today. Happy birthday to you, Peniel. Mofase Nimpompa. This is a Medina Chinaba. And Mofase no. Peniel. Oh, Basic 7 Green Valley Complex School. It's your birthday today, Peniel. We love you. We love you so much. Come here. Come in, show. Nefa free Akyem and a nefa so a free Kwahu. Nina free a prayer mantem Ghana heya. Nefa free Akyem and a nefa free Kwahu to your combination one. Oh my God. Yewɔ ne to Agona ebusuem ewo Obo Kwahu and Awenade. Agona ebusuan no ma hyenso de eye aku anapai na mate niema bi ase Agona ebusuan no ma hyenso de no ye aku Kofi asa boni tin ko hunsa sentra afren cho kasa chese eti se yechia obi a oye Agona ni a oje so ya aku nana abra memoir aku nana no atranse fiada abnaza no hom fan kakra ya have joy pa and then done the vim or the abano and also very san ho be 5 times but you be away for ana pe oba na so ne dressing okoba is here wasesem kakra ya ba de ne aba eso no de be news so awia asano eso no de be news anwumre wo TV so Hey, see the Omika. What's up now? Don't beat about the bush when CJ asks for your age. That won't just be sabe. Oh, the age 31 oh. Dabi, are you on more see a woman no gina be go na no gina. And I say are you now no man say information or see a woman no ai ogina be nkuma na nifa. What design? I will Holy Family Hospital kokko no gina. What design? CJ o dey yenko yenim. What design? Yenko yenim. Abena me watching Major so papa bibi aboko de oh nyame adom so ayefe me das and wa hihye papa me das ai me enti wonsa no emu nyewudu oh be nananom mo bre nananom ni ahema fo mo bre mo papa eh eno mutimiti na adwa base be se don hwe de wo ho ni na ebi so no sinapam oh da bi adwuma na so na basa mi no ne nsakon ne ade ne nan adwuma na so ma ya de Abena ye bo abaso ne me das ye celebrate too me das na Abena ne fa be bia ne fa firi Akyem na fa Kwahu me Akyem hefa Osurase oh Akyem Osurase na Kwahu so hefa Obo Kwahu na Obo no se Obo Akurase
baako ye esanse enti ufri sanfia na okọ esanse na kyese nkrodo to aso ho e na meka se me nana ba de meto no a on na de Opokua ye bru a onya ne ba bi ko no onya oha ne aduonu num 125 years afie twam ne ekopɛ no krabre wo esanse so ono no de de meto no ntina me de Opokua no ono de no ode ya Opokua enti me ya Akyem kakra e na kwa kakra enuano mo yesen ye num betoso me ensa enti bia me mansa we mansa ai enti ma me ensa na be ma bai no ba twa ato enti ubetumi afre me Abena mansa meje na so mansa no manfa nka medin ho sa o de mansa no be ka Ahweneɛ no ho de anka akanya mansa for hojo Ahweneɛ no nko ampo no mansa for hojo enti yen hwe ansem tradwuman okay yen hwe asem ba bia uko school o she school ase we fa na wako me fa ne se me bibia centered o enkoko na ye wo me koko na me share me basic me share se opi na maili eno no na e wadu agi me free na me ko abu school dagama should eno ye private school na hotel junction so ma yidi ko ensuta side ho okay nti no me wie dagama should no na me koko senior high me wie koko senior high na nim se CJ mi ankasa no man shada nko radio school just na me nyina na me pesa me kan news say TV say radio ti no me wie senior high na no na me koye attachment wo life FM nkoko nti man ko radio school na so like so na me very good at say yen kan twi na yen twrotwi no na o ya de wo twi no na me ya de pa from primary level JHS ade ko wie senior high no nti wonim say life FM so that time no na te se bia wo the story krompo ko studio akokan se ye de ba studio ya ye mfa brofo ma wo ye twi enti no story na wonya no be twi no brofo na ne de abetina studio da bi enti ye twrotwi no wo paper so enti wo de just imagine say won sa no nye fa enti life ankasa no omu training yen me so adom enti na me sa no so ofe ne nyina me sa no ofe pa de on sa no de se me twa de wo de pen paper ma me o tro be tu manim hay me mpatro me twa hwe ba wa siye me twa ne ya sha o wi atwe bibi ye de be tu Facebook siye but enti wo enti ho no age se wo twrotwi no na wo dia ko studio ti me koe no me wi attachment no me ka be poso hema se o Power FM nana ya me koto no koto ye papa ofori amanfo akenke je se mpanyifo ba no enkoko ni Life FM a obi a onim Life FM history no me koe na delay mo ne Jerry Justice mo free ho dada okay na Bishop Agbe Junior ono so panyi ba ko a no so boa me kakra wo muti no me free Life FM no na me call High FM na wa betifi na me call High FM kakra na unsa me call honom no me ko face challenge because Life FM na ye di twidi ne ko studio na hodo na waso de brofo no ene ko intina ema me brave because straight is na ase emoye din intina so age se menya me story sentem na ma translate dia batwi na ma try na me dia ko studio intina later ansa na ya yire ho aye ntiemu na me free ho na me samba High FM won kokko na me de kwa Go FM before eno so nkokọ ha na se epom ho de nkokọ de obo watching ho nkokọ de obo nkokọ de 14 ho you know be free High FM nkokọ no no so na ye wo KitKat side ho no ma na me de call Go FM nkokọ Go FM na me stay ho no almost 4 years. It's me free Agona me de ba Daddy FM joy Daddy multimedia okay wo nsawom na later mo relocate ba Taifa Bright TV premises mu honom ene se me free honom me de be gina ye wo multimedia yi enti emu a enti me kasa me hyase krompansa na me kwaji hunim de okay because na yade manage hu me pesa me enti man sheda nko radio school enti emu na me ko account ko ba nko kwa ne ye account school omo no trainee journalism enti no mo ma diploma enti ho na me ko ye ja me ko enti later cra sa me wura mu wie no enam de wie bese ko AUCC a no so ye de kokoye degree de to so a ye koyem ti CJ ene se me de do han ma next month na menya 1 year e wo multimedia next month nyame aduma next month middle next month afi na obenya afi na me benya afi o che obi a wanya mfie dunum enti afi na me benya 1 year ti CJ enye easy akwanto no enye but ekase baby nyame de adria ye ni so eden na ma wani je adwuma wo ye hu
unse minima I say a passion a idea from Okwarase no. This is what I wanted to do. Unim say me ko UCC kakra ewie ye ekoye sa ye education hu nimude ne ade me wie kra teaching practice no si je na yemeden because enya ade a unso bi won mo se me passion e ya de kire yeah to say den kra wo be kire me wie de me kogina classroom kra me hu de meye but adwuma na meye no me hu say eye makoma so adwuma enti me adwuma we meye a si je me mentibre that is me say eye anadwo se den Abena Opokua kone kwaye adwuma we I will do it. And I always try say you learn on it. Na wo yen so a why ni yie obi tie hu say asoma si ade ko a oye ana say bi Abena Opokua metie ni ade a metie no ne ya na wo so oye no and oye that is me. Enti me de adwuma we no ya na bia with previous and as a former places ana me won ade no obi won ma onte wase enye say bibia keke that is my passion and it's a my adwuma we and yes Abena fulfilled and we come kra so what you say me dey no beginning no na me more of outdoor say bia ye bodwa e bia program we say bia e bia Abena ko ye report ye interviews on grounds that is Abena Opokua and na me ni bibia meka say bari obeka say bia the way otie me ye strong pa and say me wo feel that I do the work said there was a me no enti no obi ane ne de wo individual differences de mama niji wa adwuma no me passion enti me ya memre 24/7 was me kasa radio so me kasa amade achi aje wona abebre eno de eno de yenim Abena ebetimi ate ho ama ho fisabre ya abo 825 to ochana pa 825 Abena obekasa benya bibi so ameka so amatem ne nyina fele pepepe Abena okay ene ye celebrate Abena Opokua Ahweneɛ wabrofu din no nyade a pesa obo adenti me pacho ana me sese masesa medin mako court meje Ghana card sese edin be na wo so debi unse eya na ye nti ne ma biase o hwe ti se me wo ha yi meti me de me krata we dey about review oh ya no man meti me de me krata be kire we kire se makoso affidavit that sesan edin no so at ya say da na also oh early last year mu hokra so ahu sesan edin no but once I would aye wo document ni ade no ontumi sisa ba se eye bibia ayo abetena se be interview no meet you ba se eye bibia e bia wase me provide se bia wo ba hai officially na edin e wo krata so ba nti wo de no be atache e de ba me hu se edin na wo yusu no dada no onto ntwene ye wo ugusu yusi the new name so ugusu yusi but se wo sa enkrata document na de atache a utumi yusu edin no enti the fact say bia masesa edin no nche se e wasa me call back ni me certificate ni bibia e be me edin a ye de ma me no me kwakwa sesa it doesn't work like that edin be na ye de wo wan kasa kasa me din de Abena Opokua Ahweneɛ edin be na o ma me no papa e de to e wo birth certificate so Opokua patience Opokua abotena me wo abotena ayo ma me madwuma edina ya de wo me no ena maka kire no na menye na mahunu se no kra me mpa brofudi na kana sa abra mitimi kasa anka papa bisa me akwam kisi ne ya do bisa me akamka kire so mo ma me brofudi anya hwekra me ma brofudi ne de ma brofudi ne ye ye ni bebi mo han ma mo de shadak ode the one cat I forget to shout anya shadak ho komo ne say da be me kire se me patience no en kwa ko dictionary mewum dictionary mewum e kira botre ti me Abena Ahweneɛ me wa botre pa efuto be na ade be ma emma titru a mo ye nsem tra adwuman me de enya tintintin bia be yinim ba bia fi yinim ba bia ye ba na wonim se ya na empempi no e ba na adwuman mu a bebre na dwen etache ne se before so oba bi bedru ba bia wadru na se oba bi ye bibia wo ye wo ensem tra adwuma ni mu no na ebia enkrofo na se bia memma wo profession ni mu ne na da na ya man opportunities ni ade me de bia meka se journalism na wo so be na wo yo ba ade wo so de hye utim ni se wo be ye ni yie
na adwuma na wo ye na nkasa na recommend ne ho de amount and a one opportunity wo baby sanse for all this years ama wo me hani mani nka CJ me wura mo ne fanse be say 2005 2006 me wura journalism di be see enne nyame adom kakra ya bedrin ebi nsi makwan mu da e wo this profession mu see say baby abena duru ye abena ko asoma si obenti nkrompo nya ne ho akwanya ehu na deja ebi nsi da enso no adwumaden na me amaye na nyankopon na hunu mani bre adwuma na odima bedrum pempenso me wo mu yi enti se wo yo ba na se journalism na wo be ya dedicate ho ye adwumaden enfo ni nkoto se be ma bi ne wo beda be ma opportunity adwuma na be sele ho eno ene me testimony a me de be ma me nua no ma CJ Abena Opokua nyame enhyira won kan ho Abena waware oh my worry my worry your friend on Mark Ampoma Dwamena Koko na oye Links Drilling and Construction Limited oye into drilling and construction to say your boho na utu ni ade no adwuma na oye ikita nkwara mienu Ampoma Dwamena Junior na Kwaku Opoku Dwamena me wo mema mienu aha enti maware e wo ma kaba kwaya no abewa mame enti CJ ba kono no nam kwan so no ona ma fiada no enye no pre enti Abena ene wone akwasi ampofo je ene celebrate mo Ghana month Abena